Eta ongi etorri gaurko bozemailaren agerraldi honetara. Hoi bezala gaurko gaiekin hasi baino lehen COVID-19 gurera etorri zan ezkeroztik egin ohi dugun bezala, COVID-19 ondorioz hildakoen sanitartekoei gure dolumina adierazi nahi diegu, eta gaixorik daudenei edo bestelako kolpea jasan dutenei, bai ekonomikoa, afektiboa edo dena delakoa, haiei gure gertutasuna eta gure maitasuna adierazi nahi diegu. Egoera oso zaila bizi dugu, egoera oso gogorra bizi dugu, eta gutako bakoitzaren esku dago guztion etorkizuna, beraz, ahalegin horri eusteko eskatuko genieke gipuzkoar guztiei. Lau gai beraz, gaurkoan jorratutakoak Gobernu Kontseiluan, lehenengoa zerga alorreko neurriak, bigarrena telelana aldundian, hirugarrena lehen sektoreko laguntzak eta laugarrena gizarte politikako partea ohi bezala. Zerga alorreko neurriei dagokienez. Aurreko astean berri eman genuen nola hiru aldundien artean adostasunera iritsi ginen, harmonizatuak nahi genituen araudiak eta hori lortu genuen, hainbat neurri aurreikusi izan, baina gaurkoan Gipuzkoak espreski jaso duen neurri baten berri ere eman nahi dizuegu. Neurri berezia da, Gipuzkoako autonomoei zuzendua, eta horren ondorioz, Gipuzkoako autonomoek galerak izan badituzte, aurten lehengo urteko zergak itzuliko zaizkie. Alegia, aurtengo irabaziekin, edo aurtengo galerak lehengo urteko irabaziekin konpentsatu ahal izango dituzte. Carryback sistema bezala ezagutzen dena da hori. Beraz, aurtengo galerak lehengo urteko irabaziekin konpentsatuko zaizkie. Lehengo urtean ordaindutako zergak itzuliz, galera horiek estaltzeko. Hori da Gipuzkoan espreski onartu dugun araua. Beraz, foru dekretu araua onartu dugu gaurko Gobernu Kontseiluan, lehengo astean berri eman genizuen hainbat neurrien inguruan, eta hau ere dekretu horretan sartzen da. 11. foru dekretu araua dugu, ogasunaren arlokoa, COVID-19 gurera etorri zenetik, horrek esan nahi du, ogasunean sekulako garrantzia eman diogula ogasun berari, tresna bezala, tresna ezin hobea dalako, ez bakarrik zerga iturri bezala, beti esan ohidan bezala, baizik eta ekonomia sustatzeko tresna ezin hobea degulako ogasuna eta tresna potentea. Geure helburua hoxe zan hain zuzen ere, momentu oso gogorrak bizi ditugu, hainbat autonomo, mikroenpresa, enpresa txiki, enpresa ertainak, erteak jasatzen aidianak, eta egoera leuntzeko tresna bezala erabili nahi dugu ogasuna. Ondorio ekonomikoak leundu, arindu eta gainditzen lagundu nahi dugu aldundian. Neurri nagusiak aurreko astean azaldu nizkizuen, baina laburpentxo bat egingo dut, 5 neurri dia harmonizatuak daudenak 3 lurralden artean, eta gogoratzearren zerga aitorpena orain arte 12.000 euro berakoek egin beharra zeukaten, 14.000 pasa dugu betekizun hori, ordaintzaile bat baino gehiago daukatenei muga 20.000 euro jarri zaie, baldin eta iturrietakoak 2.000 eurora iriste ez bada, gerorapenak autonomo, mikroenpresa eta enpresa txikiei zuzenduta, urtarrila eta apirilaren artean eskatu ahal izango dituztenak, eta autonomoen ordainketa zatikatuak, badakizue orain arte 3 hilekoetan atzeratu egin dituguna, eta orain ere gauza bera egingo dugu. 4. hiruhilekoan ez dute beraz egiteko derrigortasunik izango autonomoek. Eta honez gain, 5. COVID-19 laguntzak, administrazio publikoek ematen dituztenak, salbuetsita geraltzen direla ogasun ikuspegitik. Hoiek dira beraz aurreko astean aditzera emantzianak, eta 6. edo garrantzitsuena, Gipuzkoan gaurkoan onartu duguna autonomoei zuzenduta aurtengo galerak lehengo urteko irabaziekin konpensatzeko. Carryback sistema hori. Nik esan nahi dudana da, inpaktua badutela noski gure baliabideetan, lehenengo olatuan hainbat neurri hartu genuen, horiei luzapena eman zaie, eta oraingoan ere inpaktu bat izango dute noski baliabide publikoetan, gerorapenei dagokionez 160 milioi euroko inpaktua izan dezakete, autonomoen ordainketa zatikatuari dagokionez 16 milioi eurokoa eta Carrybacka 13 milioi euro. Baina hori da guk egiten dugun aurreikuspen bat, oso zaila baita
aurrez jakitea zenolako ondorioak izango dituzten guk hartzen ditugun neurriak. Badakigu momentu honetan hainbat eta hainbat enpresek, hainbat eta hainbat autonomok behar dutena dela likidezia eta behar dutena dela malgutasuna, hori da hain zuzen ere guk eskaintzen dieguna, aldundi bezala, egoera horrek alegia likidezia ezak eramaten baitituzte itxolarrira, eta hori saiesteko hartu ditugu hainbat eta hainbat neurri. Gaur, aipatu dizkizuegun 5 horiek, aurreko astetik aditzera eman dianak, gehi Gipuzkoari espreski zuzendutako karribak sistema hori. Hori beraz gaurko lehenengo gaia, bigarrenak telelanarekin zerikusia du, hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainiko duen tresna berri batekin, aldundiko langilei zuzenduta, behin baino gehiagotan entzun didazute zenolako inpaktua izan duen COVID-19 langileen ikuspegitik, 2020 urte hasieran 16 langile bakarrik geneuzkan telelanean, aldundian, eta COVID-19 gurera etorri zanean egun batetik bestera ia 1000 langile etxera bidali ganituen lanera. Orduan sekulako ahalegina egin zuten langile horiek guztiek, baita aldundiak berak ere, funtzio publikoak, zerbitzu orokorrak, eta nik guztientzako esker honeko hitzak bestek ez dauzkat, izan ere zerbitzu on bat emateko neurrian egon ginean, eta hori etzan posible izango, baldin eta langilek beraien onena eman izan ez balute. Eta horren adibidea da besteak beste, errenta aitorpena egiten jarraitu ahal izan genula, oso egoera gogorretan, eta hori izan zen langilek modu egokian lan egin zutelako eta baliabideak eskaini zitzaizkielako. Olatu hori gaindituta, guk askotan esan dugu lan egiteko modu berrietan sakondu nahi dugula, eta esperientzia hori aintzat hartuta, alegia 2008ko hasierako hori 16 langilekin, gehi gero 1000 langile etxera bidali genituenak poliki-poliki inkorporatu dianak. Gaur egun ere, hainbat langile daukagu telelanean, PCR baten zai daudelako, edo bigarrenaren edo hirugarrenaren zai, edo etxekoren bat konfinatuta daukatelako, langile asko dauzkagu etxean lanean, eta guztiei ematen zaie aukera etxetik lan egin ahal izateko. Baliabideak dauzkagu horretarako, eta baita jende aparta horretan lanean dabilena, norbaitek etxean gelditu beharra balin badauka, 2 ordutan ordenagailu portatila etxera eramaten diona, etxetik lan egin ahal izan dezan. Eta hori benetan eskertzekoa dugu, alde batetik langileen jarrera on hori, eta bestetik bai funtzio publikoan eta bai zerbitzu orokorretan, eta prebentzioan noski, sekulako lana egiten ari dialako, hori koordinatzeko, eta zerbitzu on bat, baldintza honetan ematen jarraitu ahal izateko aldundi bezala. Beraz, beste pauso bat ematen dugu oraingoan. Sakondu nahi dugu horretan. Eta akatsean oinarrituta egingo ditugu baita ere horrelakoak, izan ere orain arte esperientzia oso ona izan da, horretan sakondu nahi dugu, eta beraz telelana eskainiko diegu bertatik lan egitera behartuta ez dauden gainontzeko langilei. Badaudelako batzuk, noski ezin dutenak telelana egin, buruan etortzen zait adibidez suhiltzaileen kolektiboa ezin dute etxetik lan egin, baina gainontzekoek etxetik lan egiteko aukera hori daukatenek eskainiko zaie, ez dago kontziolaziora lotuta orain arte egoten zen bezala, edonork eska dezake, eta 130%, langileen 130% izango du aukera hori. Beraz, salto kualitatibo oso handia da. 16 langiletik aldundiko langileen 130% eskatzerainoko salto kualitatiboa da. Beraz, nire ustez esperientzia oso ona izango da, lan egiteko modu berrietan sakontzeko, antolakuntza handia eskatzen duena, baina pauso hori egiteko prest gaude, langileak presatuta dauzkagu eta baliabideak presatuta dauzkagu hori egin ahal izateko. Edozein kasutan bai esan beharra daukagu aurreko esperientzietan oinarrituta ezinbestekoa ikusten genuela konbinatua izatea, alegia 3 egun etxean 2 egun lantokian, besteak beste harreman hori austerik ez degulako nahi eta langiro hori ere mantendu nahi degulako. Horixe beraz egitera goazen salto kualitatiboa. Hori bigarren gaiari dagokionez, 3. gaia, gaurko Gobernu Kontseiluan onartu duguna, lehen sektoreko laguntzak. Badakizue zenolako garrantzia duen lehen sektoreak Gipuzkoan, gure lurraldearen 80% lehen sektoreak kudeatzen du. Azpimarratu nahi nuke datu hori, gure lurraldearen 80% lehen sektoreak kudeatzen du, eta beraz guretzako bereziki importantea da sektore hau. Zentzu horretan guk 2 deialdi onartu ditugu gaurkoan.
diru laguntza deialdi 2, lehenengoak ustiapenekin zerikusia du, 3,5 milioi euroko zuzkidura du deialdi honek, aurreko urtean baino 900.000 euro gehiago, eta ustiapenak modernizatzera dago zuzendua. Bigarren deialdia, lehen sektorearekin zerikusia duena, nekazari gazteak prestatzeko diru laguntzak dira, laguntzen zuzkidura 600.000 eurokoa da, eta hemen hainbat gauza laguntzen da, diruz, belaunaldien erreleboa bultzatu, landal lurren tokiko garapena, diversifikazioa, enpresen sorrera eta garapena, enpleguaren sustapena, eta bar luze bat. Hoietxi dira beraz, 2 diru laguntza lerroak gaurkoan lehen sektoreari dagokionez onartu ditugunak gobernu kontseiluan. Laugarren gaia, gizarte politikako partea, astero bezala. Honen inguruan, esan beharrik ez dago, COVID-19 aurrean zaurgarrienak direla adinduak eta patologia gehien dituztenak, horietako asko eta asko gure baliabide publikoetan daude hartatuta, eta beraz horri garrantzi handia ematen dio Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta lehenengo egunetik gaur arte, eta horrela izango da etorkizunean ere, Gipuzkoako Foru Aldundia bolkatuta dago pertsona hauen arreta ahalik eta onena eskaintzeko. Gogoratzearren, 5.425 plaza dauzkagu, Gipuzkoako 75 egoitzatan. Diagnostiko positiboarekin gaur egun 161 lagun dauzkagu, Gipuzkoako 16 egoitzatan. Horietatik 79 Eibarko planta sozialean edo Ordiziako San Jose egoitzan. Abuztuaren 11tik ona, 83 hildako eta sendatutako 306 izan ditugu. Datu hori ere esanguratsua iruditzen zaigu. Langilei dagokienez, egun 176 langile daude diagnostiko positiboarekin Gipuzkoako 40 egoitzatan. Eta bigarren olatu honetan 254 langile sendatu zaizkigu. Honetan ere azpimarra jarri nahi nuke. Izan ere 40 egoitzatan daude langileak kutsatuta eta soilik 16tan egoiliarrak kutsatuta. Horrek esan nahi du sekulako ahalegina egiten dela. Bai langileen ikuspegitik, bai egoitzatako zuzendaritzan aldetik eta noski Aldundiaren aldetik, egoiliarrak modu egokian edo egoki babesteko. Ikusi zazue kanpoan ze kutsadura maila dagoen, eta hori egoitzetara ez iristeko jakinda ezinezkoa dela muga jartzea, sekulako ahalegin kolektiboa egiten ari gera egoitzetako egoiliarrak zaintzeko. Eta ahalegin kolektibo hori eratua da, Aldundia, Gizarte Politikako Departamentua noski, egoitzetako langileak, egoiliarrak eta baita beraien senitartekoak ere. Sekulako ahalegin kolektiboaren emaitza da hori. Naiz eta jakin, dramatikoak direla gaur egun ere dauden kopuruak eta pertsonataz hitz egiten ari gerala. 83 hildako egon direlako bigarren olatu honetan. Gainontzeko baliabideei dagokienez, eguneko zentroetan azken astean 6 positibo atzeman ditugu. Zentro soziosanitario baten pertsona batek positibo eman du, desgaitasuna duten arreta zentroetan 886 plaza ditugu barkatu, eta azken astean positibo bat atzeman dugu, gizarte inklusioan 417 plaza ditugu eta ez da positiborik atzeman, ez da adingabeen zentroetan ere eta hor 400 plaza dauzkagu. PCR proba asko egiten ari gera, Aldundia diako profesionalekin batera, 57.827 proba egin dira gaur arte, eta azken astean 4.554 egoiliar eta langileen artean. Hori ere, azpimarratu beharrekoa iruditzen zaigu. Eta hoi bezala, honekin amaitu aurretik. Gure eskerona eta gure aitortza, egoitzetan lanean dauden langile, egoitzetako zuzendaritza, baita egoiliarren senitartekoei eta egoiliarrei beraiei ere egiten duten ahaleginagatik. Bien, intentando resumir en castellano las decisiones que se han adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy. Se han abordado 4 temas. El primero tiene que ver con la fiscalidad, el segundo con el teletrabajo en la Diputación Foral de Guipúzcoa,
el tercero, líneas de ayudas al primer sector y el cuarto, con el parte de política social. En el primer apartado, en el Consejo de Gobierno de hoy, hemos aprobado el decreto foral norma que se dio a conocer la semana pasada en relación a la fiscalidad. Y aquí quisiera destacar lo más importante, porque es lo que no se dio a conocer la semana pasada, es una nueva medida que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy, y es que la Diputación Foral de Guipúzcoa va a devolver a las personas autónomas los impuestos pagados en 2019 para compensar las pérdidas del 2020. Es decir, vamos a compensar las pérdidas de este año con las ganancias del año anterior. Es el sistema Carry-Back dirigido a las personas autónomas. Se les devuelven los impuestos pagados en 2019 para compensar las pérdidas que han tenido durante este año. Ya son cifras reales, puesto que esa foto la vamos a tener en el mes de enero. Y va a ser una tramitación muy fácil, con un único formulario, con una simple casilla que hay que rellenar. Es un formulario muy fácil y que va a dotarles de liquidez inmediata a las personas autónomas que en este momento tienen necesidad de liquidez por la gravedad de la situación que están viviendo. Por lo tanto, es una medida que consideramos muy potente, que va a inyectar liquidez a estas personas autónomas. Como saben, hay otra serie de medidas que se aprobaron o que se dieron a conocer la semana pasada, que se van a incorporar, evidentemente, en este decreto foral norma. Voy a recordar algunas de ellas. Sería establecer el límite para la presentación de la declaración de la renta, pasar de 12.000 a 14.000 euros. Cuando hay más de una fuente de ingresos, ese límite se establece en 20.000, siempre y cuando una de las fuentes de ingresos no supere los 2.000 euros. También aplazamientos dirigidos a personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas que podrán ser solicitados entre enero y abril. Pagos fraccionados a las personas autónomas que no van a tener que realizar ahora, sino que será como hemos hecho hasta ahora, no tienen necesidad de hacerlo en este momento. Y también exención de ayudas del COVID-19 a aquellas personas que reciben ayudas por parte de las administraciones públicas. El impacto económico, les decía antes, es muy difícil de prever, es un ejercicio difícil. Hemos hecho estimaciones. En este caso, el impacto de los aplazamientos será, calculamos, de unos 160 millones de euros, exención del pago fraccionado de personas autónomas de 16 millones y el carry-back de personas autónomas más o menos 13 millones de euros. Pero, insisto, es muy difícil hacer un cálculo aproximado del impacto que pueden tener estas medidas. En cualquier caso, insisto, son medidas muy importantes en un momento muy difícil, con empresas y personas autónomas que necesitan liquidez inmediata. Segunda decisión que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el teletrabajo en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hemos señalado en más de una ocasión que a inicios del 2020 teníamos a 16 personas teletrabajando. Evidentemente, con el COVID-19 pasamos a 1.000. Fue una buena experiencia y queremos hacer un seguimiento a todo aquello y queremos hacer una nueva experiencia, abordar una nueva forma de trabajar de la mano del teletrabajo. Por lo tanto, vamos a ofrecer en la modalidad del teletrabajo mixto, con 3 días en el centro de trabajo, 3 días en el domicilio y 2 días en el centro de trabajo, a todas aquellas personas que no tienen obligación de trabajar en la Diputación por las condiciones de su puesto de trabajo, como puede ser, por ejemplo, el personal de bomberos y bomberas. El resto del personal que pueda hacer el teletrabajo a domicilio, se les va a ofrecer esa posibilidad, no sujeta a conciliación, y el 30% de ellas lo van a poder llevar a cabo desde enero hasta finales de junio. Consideramos que va a ser una buena experiencia de la que vamos a poder sacar beneficios, y yo creo que va a ser bueno para el personal trabajador y también para la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Siempre hemos dicho que el objetivo que tenemos es ofrecer un buen servicio con unas buenas condiciones de trabajo, y vamos a seguir profundizando en ello. Tercer tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con las ayudas al sector primario, con 2 líneas de ayudas. La primera, inversiones en explotaciones agrarias en 2021. Hemos dirigido 3,5 millones de euros para esta línea de ayudas, para mejoras en las explotaciones agrarias, y una segunda línea de ayudas para convocatoria de ayudas a personas jóvenes agricultoras con unas subvenciones por un importe de 600.000 euros para avanzar en la preparación, en la creación de nuevas empresas en relación al primer sector.
El sector primario gestiona el 90% de la superficie de Guipúzcoa, de ahí la importancia que otorgamos siempre a este sector en nuestro territorio. Y el cuarto tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el parte de política social, que ustedes conocen diariamente, pero que los martes damos a conocer con mayor información. Si cabe, recordarles que las personas más vulnerables frente a la enfermedad son las personas de mayor edad y con más patologías. Muchas de ellas están en los centros residenciales de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Disponemos de 5.425 plazas en 65 centros residenciales y a día de hoy les podemos informar que hay 161 casos positivos en los centros residenciales de Guipúzcoa, repartidos en 16 residencias. En el caso del personal, hay 166 personas con diagnóstico positivo distribuidas en 40 centros residenciales de Guipúzcoa. En cuanto a las pruebas PCR que se realizan, en colaboración con la DIA, destacar que se han realizado 57.827 pruebas y de ellas 4.544 se hicieron la semana pasada entre el personal residente y el personal trabajador de las residencias. Y a partir de ahí, bueno, pues si tienen alguna pregunta que formular, en la medida de lo posible intentaré contestar a todas ellas. Eskerrik asko. Bai, egunon, karribak sistema hau aurten maiatzean iragarri zenuten? Bai, karribak sistema lehenengo olatuan ere onartu genuen, eta hori abian jarri genuen, baina orduan ez genekien datu errealik ez zegoen, alegia estimazioak egiten ziren. Kasu honetan, aldiz urtarrilean egin daitekenez, urtarrilean badaukagu ja argazki bat erreala dena eta jakingo dugu benetan galerak zenbatekoak izan diran. Maiatzean aurreikusi genunean edo adierazi genunean karribak sistema hori egongo zela, asko ketzuten egin etziarako kapaz jakiteko ze galera eukiz ezaketen, baina orain luze jodu eta beraz argazki hori eukiko dugu eta erreala izango da argazkia. Galerak dituztenek jakingo dute zehazki zenbatekoak izan diran. Segundo bat, Bien, en relación al carriback, es verdad que en la primera oleada de la pandemia se dio a conocer esta medida. Consideramos que no se hizo uso de ella, puesto que no se sabía tampoco cuáles iban a ser las pérdidas reales que pudieran tener estas personas autónomas. Sin embargo, en este momento, cuando vayan a hacerlo en el mes de enero, tendrán una foto real y van a saber con exactitud cuáles son las pérdidas, en su caso, que puedan tener. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil hacerlo, tendrán la opción de hacerlo. Además, insisto, como decía antes, el formulario que se va a utilizar para eso va a ser muy sencillo y sabrán el dato real. Gero, esan duzu iazko zergak birreskuratuko dituztela, baina ze izango da, aurtengo galera konpentsatu kopuru berean, iazko zergetatik, ala iazko zerga guztiak birreskuratuko dituzten, naiz da gehiago izan zergetan ordaindutakoa orain galdu dutena baino. Bueno, karribak sistema konpentsazio sistema bada, alegia, lehengo urtean ordaindutako zerga horiekin galera horiek estaliko dituzte, estali. Alegia, danak ez, baizik eta galera horiek estali ahal izango dituzte lehengo urtean ordaindutako zerga horiekin. Alegia, zerga bere osotasunean itxaizki itzultzen, baizik eta itzultzen zaie galerak estaltzeko enean. Es una medida específica para Guipúzcoa, es una medida propia que tenemos en Guipúzcoa. Insistíamos la semana pasada en la importancia de las medidas que se adoptaron, puesto que el momento es muy difícil y consideramos que es histórico que se haya llegado a un acuerdo de ese tipo, pero evidentemente cada uno de los territorios tiene la posibilidad de adaptar algunas medidas a la foto que pueda tener en su territorio y esta es una medida específica que hemos adoptado en Guipúzcoa. Bai, egoitzen inguruan, aurreko astetan egin duzuelako prospekzio bat, esanaz egun gogorra zetozela gero datuek hori ala erakutsi zuten. Ezakite datozen aste hauetarako ze ikuspegi daukazuen, ze joera eukilezaken kasuen gorabera horrek, eta horren arabera edo horretan oinarrituta, eta hilaren 10-tik aurrera egon daitezkeen irekiera aukerekin, ezakite Aitonamonen egoitzateko Aitonamonen gabonak nolakoak izan daitezken, ezakit hori esateko moduan zaudetan. Euskaraz da erderaz, mesedez. Bueno, egoera oso ez da bat ere egonkorra, eta aldaketa handik ematen ditu aste batetik bestera. Ikusten duguna da garapena ona izaten ari dela azkeneko asteetan, baina egoera txarra dela. Hori atzo bertan esate zuen Sagardui sailburuak berak,
alegia garapen egokia, egoera txarra, eta horretan ere azpimarra jarri nahi nuke. Hori horrela esan da, gu konstiente gera egoitzetan egoera oso gogorra bizi dela, eta hor oreka bat topatzea gainontzeko esparruetan zaila baldin bada horre ere bada. Orduan guk bere osasuna eta bere bizitza zaindu nahi dugu, hori babestu beharrean gaude, baina badituzte behar emozionalak ere, eta horiek ere zaindu nahi ditugu, eta horretan sekulako ahalegina egin dugu gaur arte. Atzo honen berri eman zuen diputatu nagusiak, Peña diputatuarekin batera, alegia espazio ziurrak lantzen ari gera herri guztietan, babestuta egon daitezen eta kalera irtetzeko aukera hori ere izan dezaten. Gaur egun bizitak hartzen dituzte, irteerak baimenduta daude, baldin eta 500 kasu baino gutxiago baldin badago kanpoan 100.000 biztanletik, beraz irteera horiek egiteko aukera badaukate, horretan 500etik gutxiko kasuak baldin badaude, baina egin nahi duguna da lehenetsi irteera horiek modu seguruan egitea, eta horregatik ari gera lanketa hori egiten udalekin. Hemendik aurrera, orain arte bezala joango gera egokitzen neurriak dauden beharretara eta dauden egoeretara. Gabonei dagokienez lanketa egiten ari gera momentu honetan, azterketa bat egiten ari gera. Badakizu norbaitek irten nahi baldin badu aukera hori daukala, beti Gabonetan eta orain ere, baina itzultzen denean 40 aldia egin beharrean dagoela. Beraz, hori da gaur egun indarrean dagoen neurrietako bat, baina gero Gabonei begira azterketa bat egiten ari gera. Bien, en cuanto a los centros residenciales, nosotros sabemos que tenemos como misión principal, y en ello estamos volcados desde el inicio de la pandemia en la Diputación Foral de Guipúzcoa, nuestra misión principal es preservar la vida y la salud de las personas residentes en nuestros centros residenciales y al mismo tiempo buscar un equilibrio con su salud emocional. Y sabemos que es difícil y sabemos que hay que hacer un esfuerzo enorme y de hecho ese esfuerzo se está realizando. En relación a ello, bueno, pues hemos ido adoptando medidas, en su día los abrazos virtuales, visitas con todas las garantías, también las salidas. En esta segunda oleada lo que hemos visto es que el contagio comunitario era enorme y hemos tenido que ir cerrando algunas residencias en función de la situación que pudiera haber en cada uno de los municipios. Hoy en día, en las residencias en las que están en los municipios con un contagio inferior a 500 por 100.000 habitantes, las salidas están permitidas, pero queremos ir avanzando a que esas salidas se hagan de la manera más segura posible. De hecho, ayer mismo el propio diputado general con la diputada Peña dio a conocer esos entornos seguros que se están trabajando con los ayuntamientos para que puedan salir con sus familiares de una manera más segura si cabe. Y vamos avanzando y iremos adoptando nuevas medidas también y de cara a las Navidades estamos haciendo un estudio para ver cómo se puede adaptar a la situación que podamos tener en ese momento, precisamente también para preservar su equilibrio, preservando al mismo tiempo su vida y su salud, que es fundamental. Por lo tanto, bueno, seguimos avanzando en ello. Decir también, como les comentaba anteriormente, que las visitas, las salidas, están autorizadas, es decir, las personas residentes pueden salir de sus centros residenciales, pero sabiendo que a la vuelta tienen que cumplir con la cuarentena, para preservar también, evidentemente, la vida y la salud de las personas que están en su entorno residencial. Beste galderaren bat, ez? Beraz honekin bukatuko genuke, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.